Ćao svima. Sad ćemo da radimo jedan primjer gdje imamo cijena po lici. Idemo u isti hotel Moises, gdje sam ja dodao novo studio broj 104. Sada dodamo aranžman i kažemo da evo, aranžman je za studio 104, međutim vrsta cijena je po lici. Kada kreiramo aranžman možemo da koristimo iste date koje smo radili i pre. Kada podesimo neke cene tu, samo za brzi primjer da ovo odradimo. Evo, i objavimo. Sada vidite da sistem daje nam opcija popusti za odrasli i popusti za djecu, koje nismo imali kod ovaj studio gdje je cijena po sobi. Sad, tu možemo da konfiguriramo popuste za odrasle i za djecu, ili možemo da to uradimo kroz template što vidimo tu. Primjer, uradimo popuste za template odrasli, kažemo da 3 kreveta ljeto 2026, da svi koji imaju vključen prevoz, ali treto lice plaća 80% od cijena, a odbitak za sopstveni prevoz je na primjer 10 eura na prvi dve odrasle. I da isto kažemo popusti template djeca, da u trokrevetno mi možemo da imamo jedno dete sa 100% popust od infant i jedno dete ili isto prvo dete kad je od 2 do 8 godina, no to mora da koristi krevet. I ove imaju prevoz kriri. Sada vratimo se nazad u aranžman i samo možemo da te pravila iskoristimo. Popusti za odrasle, importiraj template tu, pošto oni su isti po broju kreveta na svaki objekat, ili ovdje importiraj template i imamo popuste za djeci i popuste za odrasle odradeni u sami aranžman. To bi bilo to oko setting, a sve dalje se radi kako što smo pokazali tu. Booking, Moises, evo, 104, i tu se nama pokaže da treta odrasli ima 20% popust, ili možemo dvoje sa dete, ako dete je primjer 25, 11, 20 godina, onda izračuna 50% popust. Ako je dete 24 godina, onda ima plaćan dug. Tako da, to je to oko ovaj tip na rezervaciji. Hvala vam.